bashaka kurimbana nanjye ati ntawe usa nawe mwami usa nawe mwami oya ntawanye nawe wanye mubwira ati udutira bose beza nabonye muri nosi usa nawe mwami Yesu urashaka kubimubwira utugize ibiganza ati nta n'uhwanye nawe ababyeyi banjye ntibongana nawe nawe usa nawe Yesu we nawe mwawe ntawe uhwanye nawe nta n'uhwanye mu bwiza bwawe mwami Yesu niyo nibera ntawe usa nawe Yesu haleluya haleluya mu bwiza bwawe niyo nibera mwami Yesu oya oya nawe usa nawe oya nawanye nawe mumbabazi zawe Yesu mumbabazi zawe niho Yesu we nawe usa nawe haleluya mu rukundo rwawe Yesu we ndashaka kumva ishengero gusa mu bwiza bwawe ubivuge bivuye ibwina mu mutima wawe ati ntawe usa nawe Mana ntawe nabonye haleluya haleluya mubwira ati kandi no muri za mbabazi zawe niho mba mu mbabazi zawe mu mbabazi zawe niho nibera mwami Yesu kuko atawe nabonye gusumba byatura cyane ati mu rukundo rwawe mwami niho nibera oya nta wundi ukunda nk'umwami Yesu oya mu bwiza bwawe hari amahoro mu bwiza bwawe hari umugisha mu bwiza bwawe hari imbabazi mu bwiza bwawe hari amahoro
imbabazi. Urashaka kubimubwira mu majwi yawe gusa. Mu bwiza bwawe hari amahoro, mu bwiza bwawe hari amahoro. Ati mu bwiza bwawe hari umugisha, mu bwiza bwawe hari imbabazi, hari imbabazi. Oh, mu bwiza bwawe hari amahoro, mu bwiza bwawe hari amahoro, mu bwiza bwawe hari umugisha. Oh, mu bwiza bwawe hari imbabazi. Urashaka kumubwira ati nirata imbabazi zawe papa, nirata kugira neza kwawe. Ndagomba kumva ijwi ryawe mwene data uri kurahimbaza Imana. Umviriza nshuti yanjye, nta muntu n'umwe ashobora kuguhimbariza umwami. Igihe cyose uje mu ngoro y'Imana mubarire ibiri bwina mu mutima. Mubwire bimwe byose washobora kubwira umukunzi wawe. Wibuke ko Kristo arusha abakunzi bose bo mw'isi. Wogira abakunzi ariko ntawongana na Yesu. Ntushobora kubura ijambo mubwira. Uruwigitangaza Yesu, abo mw'ijuru barabihamya bati ikuzo n'ishimwe n'ivy'umwana w'Imana. Oh, kuko ariwe washoboye gucungurira Imana Data wa twese, abo mu miryango n'indimi zose zo mw'isi. Yiremeye ubwoko bumwe, ishanga yiguriye amaraso ye, mu bwoko bw'abami n'abatambyi bihora. Ishengero gusa turi uw'igitangaza Yesu, mudugirije ibiganza. Tifatanye nabo mw'ijuru. Uraca gusubiramo kandi uri uw'igitangaza Yesu cyane. Ati kuko ari wowe wenyine washoboye. Ati wiremeye ubwoko bumwe gusa, wiremeye ubwoko, ishanga wiguriye amaraso yabo. Mu bwoko uri uw'igitangaza, uri uw'igitangaza. Abo mw'ijuru yo, ikuzo n'ishimwe n'ivy'umwana w'Imana. Uri
amaboko yawe abiri mubwira ati by'ukuri nasanze uri w'igitangaza nasanze utagereranya Mana nasanze uri umwizigirwa urashobora kuvyatura bimubwire Yesu n'umwami arutabami wo mwisi mubwira ati Yesu uri umukunzi mwiza wowe ni rafiki mwema Baba sijaona aliye kama wewe sindabona uungana nawe uri w'igitangaza Yesu kumtafuta yeye aliyekuja kwangu nikawacha dhambi makosa yangu Yesu alinipenda wa kwanza nikamwamini yeye kanisamehe dhambi upendo ibana mimi Yesu Yesu huyu Yesu rafiki mwema Yesu Yesu huyu Yesu ninampenda Haleluya Haleluya ni bande bazi indirimbo isobanura by'ukuri mugihe uzi ko hari abantu baguhemukiye Yesu ni inshuti y'ukuri atigera hemuka ngo nitwamurondeye niwe wenyene yaje kuturondera urashobora kumfasha uhimbaza umwami yakurondeye yasize icubahiro ciwe mu ijuru araza kuturondera Haleluya uririmba n'umunezero mubwire Yesu wewe ni rafiki mwema Yesu huyu
turashobora kumwagara amashyi menshi Yesu ni muntu nyinshi turashobora kumuvugiriza impundu umwami Yesu ndazi ko yangizije come on ndazi ko yangizije y'amaraso araneza ndabyizeye yanguye ku mutwaro yanguye imitwaro maze aranura ndabyizeye munyemerere ishengero gusa ndabumve dasi ndashobora kubibwira ukwegereye ndabyizeye haleluya Yesu yanguye ku mutwaro maze arandura maze ndabyizeye twese duzibendera come on kuduhinduka n'amafaranga arashobora guhinduka n'akazi karashobora guhinduka n'umubiri urashobora guhinduka ariko urashobora kuvuga ngo nta numwe asa nawe mwami nta numwe asa nawe mwami nta numwe asa nawe mwami nta numwe mw'isi yose nta numwe asa nawe mwami nta numwe asa nawe mwami oya oya
yose usezerano ugashitsa Masa nawe mami uri umwizigirwa Masa nawe mami oya 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 Masa nawe mami Anuwe Hosanna Shobozi Ninsinzi Sinawo Impamezi Zose zaratsinzwe Yaduhaye ubushobozi Come on kuri Yesu Amen Gira umuntu ari hafi yawe ati je burya ndahiriwe akashi dusenga shaka tukundi bana bavuze turahiriwe ariko umuntu atabwira ati shani wipfugire no kuzikufisi yuhavuta wipfugire kubera uzikufisi kuntu bimeze unakaza kubwira ati niyo koti wambaye je natanguye kuwambara ikoti mpete jishure kandi nayisengeye kuva niga 6e cyaniga kuva 7e gushika 10e mfisi panarimwe yo panarimwe niyo nambara kwishure nkayambara no muri eglise kandi senga nisonze shashaka vendredi ndara mu rusengero mana basi mpindurira ubuzima ko bitangaza byagiye kuza ibara ryaraguye harabavye amen gira umunani hafi yawe ati nuhiriwe kubera ibintu ariko uhiriwe ko Yesu ari umwami amen hari abantu banezerewe kuri mugoroba tuvugirize impundu nyinshi Yesu umbiriza rero tugomba turirimba indirimbo kandi neca duheza ngaho indirimbo mbere ko turirimba ngomba ukore mu mufuko ubwire uwo mufuko wawe ati Yesu ni muzima udafise umufuko bwira iyo shakoshi yawe ati Yesu ni muzima bwira Bibiri ivuga ngo imbitsi z'ubugingo zizotemba ziva mu nda yanyu bwira iyo nda yawe ati Yesu ni muzima bwira umutwe wawe ati Yesu ni muzima amen twagiye twose ndashobora kumva impundu muri iki kibanza izo mpundu ziracyari ngaho impundu niyorose urukundo rwiwe tukira mu buntu bwiwe nambukira mu nzizi iwe rutare
urukundo rwiwe kama iyo basura urukundo rwiwe rugira mu buntu bwiwe ambukira mu nsinzi we niwe rutare uzimuntu kuba uzimuntu tunezerwe turirimba dushima yaritanze